Datang gini. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bangsa miya tumatandang sa matano sa pamakingan si isang kaya mapia kapipita pagnintano si ko Allah yung kaya kapakaptutu na tano isang kaya kalalaman na oras na napadinay wala ko mga galbak tano mga pipia ko alungan amori padidinay ko di tano di kapangdiga kapanaguntamang ko ande manayay kabaloy tano titu amakambabayurantang si iku Allah subhanahu wa ta'ala sabab sa gina ni suguan rakatano Allah ko kiatiro anyanon sa wala tamutunna illa wa antum muslimun baka no kapantagiya kapatay inuntabu na makambabayurantang kano maka mbabayuran tang kanu ku Allahu subhanahu wa ta'ala. Langon tanu din mata o agian kaya agama tanu agama Islam. Nana agama ini agi ibielu yu wallah ini umpian yan si ko kaya binasaw masa. Agama ini kailangan ng beloy sumangat tawa mag-agamon amatantuiran so kababaloy wallah at Tuhan matantuiran agyang kuto kipsibutniran sang kuto kalimatut tayyiba Agianan su tigtan wa syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Anda manayay katantuaun o tao at titu ang mag-agama sa isang ka-Islam. Kaya gen kaya parateya tigu mga ulama aqawlun bil lisan وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. Pero uno dila pengimbenar no puso ipenggulala no anggota. Suoriano kisabutan ka sangkut wa la ilaha illallah. Agianan imababalo ya kisuldi utaw si ku Islam. Abseksian yan ada Tuhan inun tabusyu Allah. Bialuin yan ada aban yan pengangarunganan na ginawa. Da aban yan pslaslaan. Da aban yan peratiayaan. Da aban yan antuna ini na mbaluin akad Tuhanan inun tabu naswallahu subhanahu wa ta'ala. Kailangan na mabaloy sa manusia ang mapangimbenar yananan sa kapangimbenar at tulabus. Ayat ni katiruan yang kula ilaha illallah na ayadin amiyat tiru yan ayadin amiyat tiru yan na miyapa kada iyan sulang-ulangwan ang mga katuhanan, miyapa kada iyan sulang-ulangwan na psimbaan, asala ko ku Allah. Ayun ito mga ulama, ayamaan na agyan ka na la ilaha illallah, na la ma'buda bihaqqin illallah. Da'a simbaan at titu simbaan.
inuntabu naswallahu subhanahu wa ta'ala. Gian kaya simba na lagi din o kapagaluyaw samyaw na simba suka simbayang, simba suka pamuasa, simba su kandiakat, simba su kapnay haji. Mga simbanan kailangan na miyato di si'i ko anto na ini na ikasusuat Allah. Mga simbanan kailangan na ayabu akapenggulaulaw no urip no Allah na suasuat yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ayabu kipenggulalan yan san nadaaban yan nun mapipikir aruar sa suasuat yan ko Allah ruar sa kababaluin yan urip no Allah ada aban yan nun suasuatan inun tabuna su Allah subhanahu wa ta'ala. Gianan, ititu kay importante agyang kay akasabuti tano si isang kaya makna la ilaha illallah. Ikadua mapadalamsan, sang kanan la ilaha illallah, na kailangan nakasaksian o urip no Allah, ada aban yan puperintaan inuntabu na suparintaw Allah. Daaban yan pumbitikanan inuntabu na subitikan wallah. Daaban yan pekukuman ikukum ku ginawan yan inuntabu na suhukuman wallah. Kagia makasusuladanan ku petir una simba ku ketir unu mga ulama. Ketir unu wallah sawala tushrik fi hukmihi ahada riwayat Ibn Amir. Ay maana natigu Allah abdi ka penakutu ku hukuman wallah sa isabu. Tigu mga ulama al-ishraku fillahi fi hukmihi kal-ishraki bihi fi ibadati. So kipanakutuong ku Allah ku hukuman yan na lagi din o kipanakutuong ku Allah si kusimba. Sa manay na kailangan na mapakabakan o pitenggisaan urip no Allah akabaya iyan so kasusuat Allah. Gukabaya iyan so kapakas lang yan sa maliwanag kudunya na ayamala na si ikwalungan na mauri ang beluy sekan yan at titunian aming gulalan agyang kaiya maana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mabaluin yan aming gulalan yan si iko kauyag-uyagin sa kanggulalan at tarutup sa lagi din o kapaparatian yan nun. Sa daaba sanin-saning o paratian yan. Si ikwallah. Aswallah ibsimbaan yan. Nagusip perinta ko parinta wallah. Nagusip kukum ko hukuman wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa manay, nagyaya, pagusay nagyang kaya mga guru tano, sa isang kaya mapya kapipita, sa pengnintano sa ikwallah, abad na beloy kasabutan tano sa mapya, nagumiuman ko sabut tano, nagu lekan rakatan wallah, ilahaman tano wallah, sa maparataya tano, nagumbeloy tano, mga tao, aming gulalan tano, suma'na, la ilaha illallah, nagu kapananggilaan tano, supamakasubar, ko la ilaha illallah, pakandu din tano, agyang kaya, dalagan suara, si isang kay, mga guru tano kaan mala kausairan si isang kaya maana la ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga luksami, mga pagariyami, yung kaya kapapagusya sisag yung kaya la ilaha illallah agid ni pagampagan na rukun wagamatan wagama Islam nagu pagampagan na rukun ayamaanan yan na paratyasi ko Allah ta'ala ayamaanan yan na
paganaya rukun Islam abu paganaya rukun paratya nagyang kaya la ilaha illallah. So kailangan na masabutan o pipya agyang kaya maana agyang kaya kalima kagaya upunay mabinasa na ed na mi antir na so kapapaginatawtan sa din sa kapakibinasa ko sabutan o si sagyang kaya la ilaha illallah nagyuti kami binasa o kapapaginatawtan si isang kaya dunia na yamala na so kapakamatan sa hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu isa pa so Nabi sallallahu alaihi wasallam na igiraad na siguyan si mga sahaba niyan na ayad na pagampaganay ay paginsarat yanon na andumanay mosen yan si ko pagtawak talingumaan yan ang kaya la ilaha illallah. So manarin sa mga Quraysh na ayaw bumanakebaliran ng mga musyrik na kagidiran sa buta iran gulalan nun sa mapapadala maana ko la ilaha illallah kawaya pagilitan na so agama mga Quraysh na titud na mga tao mag-agamasiran kasi na mga tao na disiran di si sambayang disiran di mamamagay sa zakat disiran di waya hujjun disiran di mamamuasa nagu tanto na mga sasakaw sa bisita way ay mananin na sulangon-langon na mga pipiagalabak mga simba nagu sa mga pipia parangay na langon ni ingulalan ng mga Quraysh na ayabu ayamanan yan na kaya butukiran sa mga musyrik na dairan tarimaa sumaana ula ilaha illallah. Ito sa pasok ya sugwa o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh bin Jabal radiyallahu an si Yaman na ayabu pitirun Nabi sallallahu alaihi wasallam na tigina innaka sata'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilayh shahadatu an la ilaha illallah wa anni muhammadur rasulullah ayat na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagampaganaya patiro nakakiran na sukasik si Iran sa mata na datu na titwa simban ay nun tabus wallah nagu saksiyan Iran na mata na sakn na sugwa ko wallah wa in ata'uka lidhalik na may kaparati ang kairansan fa'alimhum anna Allah iftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylatin na may tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam kaparati ang kairan ko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nagung kakirambu pakis sabuti amata naswallah na ini paliugat yang kiran so 5 sambayang ko kagawin na gusto kada daw ay siya butro na taman sa dimatari mo mga tao so la ilaha illallah na daalala wa ayamanan yan na kipengundong kiran ko mga sugun wallahu ta'ala kadiran mi penggulalan why sagi sabab mga luksakan mga pagariyak na kailangan na makatiwili ng kaya sabutan ko la ilaha illallah sa manggal bakatanuan tunay kita kapakasulod katanu ang kaya yakin si la ilaha illallah sa mga ulama na inusera nagyang kaya kapakasulda ko yakin titwa paratya ko la ilaha illallah na ayab ukit pagampaganaya panggulaw la ano manusia na matawarang yan sulang wana ayamanan yan na pakasubar sa giyang kaya maana ala ilaha illallah dito yung sabab ayad na pagampaganaya panggulaw la ano manusia kudan yan panakaparatya kula ilaha illallah nagyang kutwa kapagungkiran yan si kutagut kapagungkiran yan si kutagut
Kagigiya ko ng kutwa kapag ungkira si kutagut na ruknut tauhid. Gitu ko ni rukun o tauhid min ruknit tauhid min ruknit tauhid. Padanang ko dua rukun o tauhid. Agyang kutwa ayam anan yan na kapag ungkira si kutagut. Yiti mamanang kutwa katir wallah faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil uthqa. Sa tawa ungkir niyan sa taghut wa yu'min billah na paratiyan niyan sa wallah. Kautum yaw na so kapag ungkira si kutagut. Sino sa mga ulama tanong sa ulama si kuwayamanan na aqida na ded na guna, ded na pakaid o kipisibutan na kula ilaha illallah so di kang galabaka ko mapapalal mamaana ula ilaha illallah taman sa diungkir no manusia diungkir no tao so ayam anan yan na tagut manan yan na dinyan ungkir nagyang kutwa tagut gitu isa paso Nabi sallallahu alaihi wasallam na pitro yan innama atakhawafu ala ummati a'immatan mudillin ستعبد قبائل من أمتي الأوثان وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين أو كما قال عليه الصلاة والسلام متى نتي النبي صلى الله عليه وسلم أيبو كيويد أقلقن ودين أيبو ipak kewanakan sangkaya umatakon na so kaadeng kira ng kaya mga imam pemakadadag mga imam pemakadadag ano to sabab ekip ki awid na akal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang kaya mga imam pemakadadag nakagigiyang kaya mga imam na puniran madadag sa pagtaw na kirin sang kaya pagtawag yung kaya dua susunaka panakuto apakabinasasi ko ayam anan yan na maana ula ilaha illallah dua kaklase akap panakuto ayam anan yan na pakabinasa kula ilaha illallah ay kakapir o manusia na paganeron ng kutwa katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam ستعبد قبائل من أمتي الأوثان sigurado na tiyo Nabi adna kato nako piti kaloksan apado ko matakan na simbasiran sa barahala na giyang kaya ayam anan yan na kasimbas sa barahala na kanabaya bumapipikir siya ng kutwa kasimbas sa ayam anan yan na barahala upamanag si isagyang kaya masatano na sumimbas sa Muslim sa krus ka ayamanan yan na mapatay ang gadid na ayamanan yan na sumimbas sa krus na isa mga ibarato tunagyang ko to mga tao mga kuburiyun mga tawa mga Muslim ayamanan yan na paparatiyan nila sa Allah subhanahu wa ta'ala na pusong sila sangkot to mga kubur na pambaloy nila to wasita ayamanan yan na okay tayo pupakaran nila si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pipikir nila sang kutwa kapsungiran sisag yung kutwa kuburang kutwa may matay mga salih mga alay paratya na pagkagupikiran ito saya maanan yan na kakasulubag yung kutwa awida kaliran saya rason nila sang kutwa ay maanan yan na kapsungiran sang kutwa kubur na manaabuduhum illa liyukarribuna ilallah yung kaya mga tao sang kaya kubur na kanaba kapasimba mikira kanaba misila natin pasimba kanaba misila pasimba illa liyuqarribuna ila Allah ay budi misya di kang galabakan na ang kamiran mapakaranisi ko Allah subhanahu wa ta'ala adna yamanan yan ng kutwa kapasimba yan ko Allah edna pasimba niran naswalla na ugid na adna pasangkutan niran nagiinami adne sisagyang kaya yamanan yan na mga umato Nabi sallallahu alaihi wasallam nagyang ka na literal nakapanakuto na kufrun wa syirkun yang kulu anil millah ay may nagyang ka na mga tawa di siya galabak nakakapirin na kapanakuto kiwasi kwagama na mabalangan na niyo siya
Ikadua, miyattaru Nabi sallallahu alaihi wasallam na satalhaqu qabailu min ummati bil musyrikin na sigur-sigura na tiu nabiya adin akadun ko ayam anan yan na pitik kaloksan uli na mga tao apod ko mga umatakan o to mga muslima ya mga umatakan at tepi ko mga musyrik makipen ndarkat si ko ayam anan yan na mga muslim tepi ko mga muslim ko ayam anan yan na kapupagin na tawiran na giyang kaya manan yan na katru Nabi sallallahu alaihi wasallam katapi waya maanan yan na mga umat yan si ko mga musyrik na kanabu ayam mapipikir si na tepi sirang ko galab ko mga musyrik ko ayam maanan yan na kapan ako to si ko simba ayam mapipikir si na tepi so umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ko mga musyrik ko ayam maanan yan na kaperinta yang kutwa al-qada wa tahakum yang kutwa kapamasad na yang kutwa kapakikukum ayam mana ini na so ayam mana na mga umat yan na ipinakutwiran so Allah subhanahu wa ta'ala si ku ayam mana yan na kaperinta si ku ayam mana yan na kaperinta sa gitu sabab kailangan na maadin si kumaginotan tariman tanu sa taruto pagyang kaya ayamanan yan na kaperinta ko salakawa parintaw Allah subhanahu wa ta'ala na kapanakutwa yamala apkilyusi ko agamatan wa agama Islam ada taragi yang kutwa mialu yang kaya isa ko mga gurutan wang kutwa katiru wallah wala tusyrik fi hukmihi ahada ubang kapanakutuon so hukuman Allah subhanahu wa ta'ala sa isabu sagi ayamanan yan na pagkaliwanagan tanong si kupagtaw agyang kaya ayamanan yan na kapanakuto na ayamanan yan na pagkibinasan yan sumana ula ilaha illallah na kagibinasan yan sumana ula ilaha illallah na pagkaantiyor yan sulang-ulangwan o ayamanan yan na miyang galbak ko manusia panunuwatan si ku Allah subhanahu wa ta'ala yuti sabab papitro Allah subhanahu wa ta'ala wala in asyrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin upama kamanakutuka ya Rasulullah la yahbatanna amaluk na may lang-ilang din so mga amal ka wala takunanna minal khasirin na gumabaloy ka din ayamanan yan napad kumiyang alulugi si sa ayamanan yan na alungan na mori sabab sari mga pagarya na diyak na pakanudin tano si sagiyang kaya guru tano kaan yan ayamanan yan na kali kasawi agyang kaya mapmamana at titu agyang kaya la ilaha illallah wa hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gian gaya pagusay ng gaya mga guru tanong la ilaha illallah giyaso pembetuan ng mga ulama sa kalimatut tauhid udina kalimatul ikhlas gian gaya la ilaha illallah na gaya ipugwida na panulun ulang-ulangwan din ng mga nabi pun kadin ku Adam alaihi salam na taman si ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ye timanano kabubalo yung mu'min aguso kafir a kafir, kabubalo yung muslim a mu'min muslim aguso kabubalo yung kafir a kafir. Ye ay kisul du tao ko Islam. Andid ni katiru au tao ko la ilaha illallah. Andid ni katiru au tao ko la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. At ito minggulalan yan so mga muktadahu, so mga kinanglan a penggelebakan matatagu sangkut to manaw la ilaha illallah na mimbeluis kanya na muslim. Naguk na barubu pentaman na umiuswalla na kisampais kanyan sangkut to umaya udi na antapo pisyakatawa na kategori sa dunia na
sampai sa alungan na mauri. Iyay malaridu mga Muslim agusok na ba mga Muslim. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na kagi ako dulunan sa kanya ng mga Quraysh, marayagay ako mga tutulan sa kaplugar iran, malugaratan kagi tira na mi agurigaw tanu na duluniran so bapaya na Abu Talib at tigyan na inong kadin dulu na suwata ka bagayatan sa lugar ka ano madaagi ang gaya kagugurigaw tanu na siyong ano Abu Talib isaw na yaki pakakapakaw kito tutul gimana niyan siyong ano Abu Talib su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini dulu niya nang kutwa kapumbagaya iran sa lugar ka anmada ang kutwa kagugurigaw iran agu diran katitik na tigman na yung Nabi sallallahu alaihi wasallam ayaki bapa atiru ang kakiran na pamakin nga ko iran kad nabtiru na kang kiran na andid ni katiru ako kiran na paratian iran na petugum piasira na gu kapundetuan iran so mga Arab agu susalakaw ko mga Arab natigman na yung mga Quraysh ay siya na riyan ang kumalbud isa na riyan ang kumapya natiruan yan sad na kisa kabaya yan natiruan yan ay bu pitiru kiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan aqulu la ilaha illallah ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu hay mga tao natiruan yun la ilaha illallah kakaptugum piyakan natigman na yung kutwa mga Quraysh aja'al al-alihata ilaha wahida siya kiini at tigyan na tayo pa manambuluin niyan so mga katuhanan at tuhan ay isa-isa kagayap sibut nila ng kutwa mapapadal mamana sisang kutwa la ilaha illallah pumli na kaya tigyan ko mama adad na siyong anong saygo pamakasirak tanong ubayuk pamana pumili na atiyan ko mama adid na imbagay niya na lugar puun na isa paganay na dayong diniman to nalangon na yung dulo nung nagiging yan diteroon ang kaya kapakay sa isa niyang kung mga katuhanan na may maratabatang kutwa mga tao sa diran dinuto dasiran ro pagayon kakagiya katawan ng kutwa mga kufar mga musyrik anday katiru ayran agung galbakaniran sumituturo mana ang kutwa la ilaha illallah na mapakadairan sulang-ulangwan na pagpununuatanan pagpunung ganuiniran salakaw si iku Allah ta'ala malakid si iku mga simba agu si iku parenta kagiyagyuti mapapadal mamana sang kutwa la ilaha illallah tigman na yung mga ulama sa tawhid aging kaya la ilaha illallah na duwat tima na ruknian duwat tima na rukn na madidalmun pag mayroon na aging kutwa tigyan na an-nafi ikadua na al-ithbat nafyun wa ithbatun kasangka kasangka udi na kapakada agugiyong kutwa kapakatikna ibarat yan na ayan dudu na giyong kutwa la ilaha agugiyong kutwa illallah negation agu affirmation ayamanan yan na sengkaan ka adidin pengangarungan na ginawa penunuatan agu simba na titu illallah na pakaptik na ka subus wallahi titu simba away gi una nakapmana isa la ilaha illallah na dikesanaan uding kaun sumpatan ang kutwa titu away so mga wahdatul wujud na tigiran mana ya ayamana la ilaha illallah na dad Tuhan absimba na ruar ko Allah na samanut tu na ayat tigiran dairan pakasenggaya aso makhluk khaliq agu makhluk na samanut tu na sadna tigiran sa simba ka na ayamana tu na edna miya simba ka na swallah na supman so mga hizbiyin agu mga ihwaniyin na ipmanairang ko la ilaha illallah na la hakimiyata illallah
da perintah arwar ko perintah wallah. Na natikman mga ulama sa akida tira nandem ya tagu sa mga pdasimba. Na gitu ayak ko na kure kamanan yan na pakandudun ka ko katawirun o gramar. Agi yung kutwa la ilaha illallah nang kutwa la na nafiyatun lil jins. Piyak kada iyan sulang wantaman pengangarungan na ginawa simbaan udi na peturipanan. Away. Dad na Tuhan, daat Tuhan. Ruwarsik wallahu ta'ala. Away. La ilaha ma'budun, la ilaha haqqun, illallah. Da ayak dia ko nagyang kutwa nafiyatun lil jins, ang kutwa la nafiya lil jins. Na so ilaha na inutu dia tas kakagya ismula. Gitu dini atas ang kutwa nafiya lil jins at ta'amalu amala inna. So ilaha na giyutoy ismula na ayako na kuan khabar agyong kutwala na giyong kutwa igugul dakat tiro at titapok roa ay mapipikirun na haqq la ilaha haqqun illa Allah na so illa na giyuto na mulgoto na so Allah na badal agyong kutwa haqq uway na ayamanan yan na daap simbaan at titu nya kaliurun sumangap dap simbaan na paladin paltek ka ayabu at titu ap simbaan na swalla ayabu daap simbaan daat Tuhan ap simbaan at titu arwar sa ikwallahu ta'ala nya kaliurun sulangwan ap dap simbaan kami beloy sulangwan ap simbaan na mga pad agyuto na paltek na gungombo sumpat ng kutuang berang-berang din kerimbitian na mana da simbaan na pemagay sa riski pengimatay pemagay sa kadato pemagay sa power ginsing ko kadato langwan taman da hukuman arwar sa hukuman wallah gitu. Ako nandudu nagi ang kutwa dua timan. Negation nagu affirmation. Udi na nafyun wa ithbat. Oy. Yung kutwa la ilaha illallah na murakkaba minan nafi wal ithbat. Piakam bebidu tua katero puun sang kutwa dua ayabun talian na kasangka agu kapakatikna. Sengkaan ka sulang wanap simba na salakaw ku Allah. Napakapetikna ka ayabu atitu ap simbaan na subus wallah. Rabbul Alamin. Ako na ndewanan na at-takhalli kabla at-tahalli. Ako na ndewanian na suwatigian so kipagawaan kuribat na kiuna diso kagakma ko mapya. Away. At-takhliyatu kabla at-tahliya. Giyong kutwa kipagawaan komarsik na kiuna to diso kakua kumapya. Ayaman niyan na ayan deunian na inendeunian so mukmin sa sengkaan yan. Sulang-ulangwan taman. Apakah subar kumanaw kay sa wallah manaw tauhid. Langwan taman apakah subar si kumanaw tauhid na sengkaan yan. Na ebu pelambaan yan na subuso kay sa wallah si kupuso yan. Gitu ko limanang kutuwa paganay ad paganay ay sugu ko manusia ngutwa wa may yakfur bittagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil uthqa sa tawa ungkir niyan su tagut nagyuto inafiru ungkir niyan su tagut wa yu'min billah nagyuto ithbatru na paratian niyan su Allah wa may yakfur bittagut la ilaha wa yu'min billah illa Allah satawa ungkir niyan su tagut na paratian niyan su Allah satawa ungkir niyan su tagut na paratian niyan su Allah faqad istamsaka bil urwatil uthqa na sabenara miya kakapat sa tangkay mabeger sabenara miya kakapat sa tangkay mabeger ada benian kakerdut emanan yan nagyutupan kamatan tuas kanyan na mimbeloy atitu wa mu'min. Andai kaungkiran niyan kutagut at taplis niyan ungkir niyan agu tepud niyan so sumpatian kulang wantaman apakah subar kumana utauhid kaysa isa wallah
na pakatikna niyan so titu mana la ilaha illallah si ku puso yan na miya kakapat kanian saram bita mabagar gitu kun so la ilaha illallah adad na ba niyan kakerdut uway. So mga nabi, so Ibrahim alayhi salam nalagid nuto tigyan naman ito wa a'tazilukum wa ma ta'buduna min dunillahi wa ad'u rabbi nganatangkos kanwat tigyan si ikwama yan gusto pagtaw niyan gusto nga ni napsimba ni wasalakaw ko Allah na si ako pangangarapan pemangani ako si ko kadnang ko nagito ko nang kutwa kya giraw niyan wa a'tazilukum nganatangkos kanu pagawaan kos kanu wagu subsimba ni wasalakaw ko Allah nagito ang kutwa nafi la ilaha dadna titu dadna Tuhan nagyong kutwa kya giraw niyan wa ad'u rabbi si ako pangangaruan na ginawa pemangani si ko Allah nagito illallah teplisang kus kanu na pekay sa isang kuswalla. Langwan ng mga nabi nagina ni buntal aminit taling umayran si ko pagtawiran. Gitu isu Nabi sallallahu alaihi wasallam na may tiruyan ang kutwa katiruyan at tigiyan na maqala abdun la ilaha illallah maqala abdun la ilaha illallah mukhlisan qattun illa futihat lahu abwabus sama hatta yufdiya ila al-arsh malam mazdanabatil kabair dito no lagi no kapakaw kita hadith ya with na keranya sama na gimana niyan tigyan man to didna tigyan ang katiruaw uripan udina ando dini katiruaw uripan si la ilaha illallah kanyan na tulabus ang kutwa kaya tiruan yan tulabus mukhlisan tulabus ando dini katiruaw uripan sang kutwa la ilaha illallah tulabus ang kutwa kaya tiruan yan nagid ng kaya mga pinto langit na paledin kelkaan kalkaan na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam so mga pinto langit oy tama na tigyan sa isampay si ku arsh taman sa isampay si ku arsh amay kang kaya tao na pananggilaan yan sa mga ladusa mana niyan na di makanggulaw la sa pumakasubar si sagyong kutwa mana ang kutwa pitiro yan andi katiruaw tigu Nabi uripan si la ilaha illallah at titu at tulabus ang kutwa kaya tiruan yan na kalkaano ng kaya mga pinto ano langit anto na imana ang kaya kakil kairun sang kaya pinto langit ayamaan na yan na tirimaan sulangwa na amalyan tirimaan sulangwa na pangninian o panumatay na pakasurga tirimaan ko langit away anda ko ni katiruaw uripan yuto'y kaya tiruaw no Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas, hey mga tao, qulu la ilaha illallah. Tiruan yung la ilaha illallah, kad tugumpiyakan. Tuflihu, tugumpiyakan. Wandad ni kad tiruan yung la ilaha illallah. At titu, matulabus, na titu din na tugumpiyakan sa dunia na sampay si sa alungan na mauri. Okay. So, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiro yan paninibanay niya na tiyan ang gaya paratiyaya na murug mirataya das sa makabagbagar na das sa makalubalubay das sa makabagbagar na das sa makalubalubay tiyan naman utwa innal imana fi jawfi ahadikum la yahluku kama yahluku thawbul halik tiyan man utwa mata ng gaya paratiyaya susansang kana pisimba niyo na Titu din ay apkerunot, sa lagi dukap kerunot to dinis, lagi dukap kerunot to jitarn. Na fas'alullah ay yujaddida imanakum. Pamang niyan niyo, pamang niyan niyo ko Allah Ta'ala, agi iniyan kambagu-bagui sa iko paratiyan niyo. Na sip man ko sa hadith, na tigman na yung mga sahaba, si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigyan na kay fanujaddidu imanana ya Rasulullah. Anto na yung kita kap diyam idi kambagu-bagui sa iko paratiyemi, hey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natigman na yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru min qawli la ilaha illallah. Pakandakla niyo sudikat tiruah si la ilaha illallah. Pakandakla niyo sudikat tiruah si la ilaha illallah. Na gitu ba? Yung kutap tiru niya, nakaptiruah la ilaha illallah, apakabagu ku paratiya, si ku pakalubayo paratiya. Na pekabagu si ko paratiya nagyong kutwa pitiro yan titu katiruon mapadalam sang kutwa puso agyong kutwa kaseng kaan yan
kasengkaan yan si kulangwan pengintuhanan udi na pengangarongan na ginawa asalakaw ko Allah na yabuat tagunian si kupusuyan na giyong kutua mana atitu la ilaha illallah titu mana tauhid kapakay sa si ikwallah si ku mga simba agu kapakay sa si ikwallah si ku social transaction udi na si ku kaperintah mapakay sa swalla si ku kaperintah ayako na antapro at higmanayo kuan mga ulama na giyong kutwa kagiraw ka la ilah na pagkaunot tan karo alangwa na madadalam ko puso ka apununo at tanan pangarongan na ginawa na pagkaawaan ka ko puso ka bubus na ka ko puso ka away gitu negation ro giyong kutwa ka tiruang ka kula ilaha illallah na sengkaan ka sulangwan taman asisaya sangkaya puso ka paling kadin pakadaan illallah na ayat tibu na kaon na sukay sa wallah as kaniyang bu ititu absimbaan pemagay sa kadato titu kaniyang bu ibagay sa kadato kaniyang bu ginsing sa kadato kaniyang bu ipakaluag ko kawiyag kaniyang bu ipakasimpit ko kawiyag kaniyang bu isibab ko kapatay kaniyang bu isibab ko langwan taman tiga nga mga pagaritan ng mga duat ada mapenggulaw la ruar sa kabaya wallah away nah dia na ini sugu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulang wana pembukaan niya ng mga tawa pakalalakaon siya kini Muaz nagitu ang kutuabiyati agyang kaya guru tanong api ang insanaw no Rasulullah kumangkaang ka na ng mga tao ang berang-berang na ng mga tao na balo yang ka aya muna puna indulu nakakiran na suka pa kay sa asik wallah sula ilaha illallah kataplis sayran agu kasang kaairan kulang-ulangwan apiti barangan pengangarongan na ginawa na pakati kinaaniran agyong kutwa kay sa wallah si ku mga pusuiran oy so mga sahaba ridwanullahi alaihim na sabab sang kutwa sabutiran ku la ilaha illallah na andi dini kiasungiran ku Rasulullah at yari mairan uto na langwan din na gulbekiran sa liyo na palaya din miya puntarya miya initayakop si ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andi dini kagiraw o sahaba sumasahaba nandid ni kagirawiran ku la ilaha illallah andid ni kagirawiran ku Rasulullah na ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah pisik siya na miya mata na da Tuhan at tituap simba na rawar ku Allah gumata na ska na sugu ka wallah na puun sang kutwa katiruan yan roon na miya salin sa kanyan salakaw din na kay leon gitu isaba pa may ka ang kutwa jiran di kan bibitiray mau Rasulullah ang kutwa mga tao tira na katanakiso dinyan di tiru na nabi na tigo dato kiran udi na matgas kira na sakna kimbitiren butawan niya ako niron na sungwa nira ng kutwa Rasulullah na may ka makasungko Rasulullah na pagusayang kira no Rasulullah giyang kaya la ilaha illallah na kasabutan ng kutwa mama na lumiyo asungko pagtaon niyan na yadiran di matero na tiran sa lakawad niya mama ang kaya pakaw marakatan kagdami wariat tigyan asya kainin ang kutwa kapunian rakatan na salakaw tuwa mama nang kaya pa kaumanian na salakawaya mama ayaw tuwa tiru nira na salakawa mama ang kaya miya kauma na giyong kutwa kaya pa kasimbi-simbiran sa tip miyagdamira na siya ito na miya salin kakagigiyong kutwa nduwang kutwa la ilaha illallah at mga ulama ipagunang kutwa katuplisa agu kapagungkira sa ikulangwan taman na pakasubar kumanaw la ilaha illallah gitu iti na takhliya Pekadaan, peluasan sulang mantaman pengintuhan na salakaw ku Allah illallah na yanun ini sambi na subusu Allah simbaan subusu Allah kirku parintah subusu Allah ta'ala pengarungan na ginawa nagyang kaya mama aguminir wala ilaha illallah nanday kapak kakasunian ku mga pedian na ayak human yang kiran na tiyan na tiaplisak ng kaya galbaktan iman to na tiaplisak ng kaya mga barahilatan di besar ya kupakai kakapan aku tua ya
ayat tu hena simbeun na subus wallah tiap pele sakanang kaya tariti bagui gumatano ayaw tu masusuayan na umani piloks na adna tariti bagui gumayan umani piloks na adna awaidul badiyah udina adna adatul qabail giyong ko tuwa umani piloks na adna tariti biran pamangasirak tanong imanto na giyong ko tuwa pembetuan tanong sa tariti bagui guma maka karanya na makau masyaki ito na langun yan dinutuin lewas apiut tulian ginintas yan udi na tiaples yan ginintas yan na ginawa niyan so kisusumpatian sang kutwa adat sang kutwa taritib sang kutwa bitikan ang kutwa pitikaloksan na sumiyong sa ikusunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam away o pamakakanditar na inende niyan ang kutwaan dengan ditar niyan na sumiyambi san ditar na gyutu so minital yung mga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam away nagyutu ikatiruaw no nabi sallallahu alaihi wasallam andi katiruaw urip na kiyal ka ano na langit kakagya miat tulabus sa kanian titu mukmin asyang kaiyan sulangwan taman na tunabay ni piakatik na yan so kay sa wallahu ta'ala si kupuso yan nako na yung la ilaha illallah tanoy man to kipsibutun tanu la ilaha illallah inwaya ang gaya kembut tanud na yung mga tao na irawatib tanu ang kaya la ilaha illallah na inwaya ang gaya dir ketanukul ka anang gaya langit sabak bat tanukul de maus tua tiari masuk pang ni tanu tiari masuk simba tanu kapapemangani tanud na yasik wallah sa kalilintad ya Allah na pakalintad kaming ka upi kaming ka paka piang kasukap pekintaw mi na ayad na apkeswa na budnaya pkelawani budnaya pkelabawi so krimen kagai na nyiman tu na kiaumanan na mapitap man na kiaumanan langon dinawi dakal ragaw ro ka pigingid na dikuda ka budnaya pepakala kau pakata na ya gi mambubuntalian nagi membuang gaya mga tao na parupad na moduliran dilairan sadiran di katiru aku la ilaha illallah kapemangniran syekh wallahu taala inmaya lagi dubakiran liluk biya langit taya terima ana pangniran nakunat cekan tanwaya antuna ay mala bidana ya angka iya kip sebutan tanu la ilaha illallah agugyang kutwa miyang na pagtaw siran na andi kisabut nirang la ilaha illallah nalika ang kira na langit andi ka pemangniran si ikwallah na tiarima na wallahu alam mga pagariya nagyang kaya kip sebutan tanu sa la ilaha illallah si ko kilapal nun na did ng bida niya nagugyang kutwa kip sebut niran did ng bida niyan giya din sa kaniyan apya susati mana batang agubaris imyal batun kagyang kutwa kip sebut niran la ilaha illallah na gid ng kaya ipsebut tanu imanto ala ilaha illallah did na bunyan bida na inuaya agyuto nalika ang kiran sulangit nagiya na dakiran lakay sulangit na ayas sabab pa yung mga pagariya nagiya ba ang kutwa madidala mo na maana agundao giyang kutwa tigo mga ulama amuktadahu giyang kutwa mga ndao kinanglan ang gulabakan si isang kutwa maana la ilaha illallah na bandiru makapimbida uway kagiya buntalian na giyang kutwa mga tao na andi kagiraw niya na la ilaha illallah na piyakaw no tiyano naman buas siyang kaiyan din agutiaples yan agupiutulian so kisusumpatian sang kutwang berang-berang bitikan udi na berang-berang okit berang-berang taritib berang-berang adat kasusumpatan no ko kagaganatan yan na piloks na sumiyong si iku sunnaw nabi sallallahu alaihi wasallam piyakat tikna yan so kay siya wallah si iku puso yan upaman yan ibarat yan nas kanyan ng bawata ano khuza'a yang ya khuza'a nagiya so ukitano din yung naging kaya piloks yung kaya klan na khuza'a nagiya so miyakin duka pila ko nabi sisang kutwa sulhul Hudaybiyah aridu eniran subakr away yang kaya khuza'a na ang kaya mama apung ko khuza'a na andid ni barat na sumong ko nabi tigiya na piratiya ko supanulun ka la ilaha illallah away piratiya ko na punsang kutauras na langwa na adat ang kutwa piloks na ginatanian ng kutwa langwa na adatiran langwa na
langwan na bitikan iran na ginatan yan na tiulabus yan na sumiyong kusunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na lagid membuang kutu ang bawataan ni Baratu Bakar uway andad ni kagiraw niya na la ilaha illallah na sumiyong dun si kusunnaw Nabi na ginintas yarud na ginawa niyan. Lagid nuto sulangwan na tao na anday kagiraw niya na la ilaha illallah na kumaswi si iku pagtaw niyan na ediran di matru na salakaway amama ang kaya miya kauma kakagi ay human yan ro na imanto na tiap lisak nang kaya mga barahula na tiap lisak nang kaya tariti baguig matano na sabu sa puratiar kano na ayak ko ingam pada na sumiyong ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yung ko to mga sahabat na diran saya pekarnan sulang wananganin diran saya pekarnan so kambeta-beta diran saya pekarnan so tamok diran saya pekarnan so kapiging api ang tunadin sanggayam yang aloy na diran saya pekarnan andid ni kagirawira na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah na sungsiran ku Rasulullah diranun pekarnan kedesu tamokiran diranun pekarnan kitulakiran so mga tunganairan diranun pekarnan keuaniran suing diran ka apya antunadin kibalang bangkiran saya na sabab sang kutwa kaya sabutairan ko mana niyan agu perat tiairan austo gitu itu umpiran sa dunia muriago na tiap lesiran din so mga tunganairan tiap lesiran din so mga tamukiran sudin suing diran nagitu sabab akagi ako gumiraw so Nabi sallallahu alaihi wasallam at tugaling kanu sahabas na umanisa na inawaan yan ng kutwa sulda wala yan andudun so karumanian dudun so watayan dudu so patimutamukan yan ginataniran ang kutwa yung diran sumiyong siran sahabas awa kaya pa man kumaw masumasa tigo Nabi tugalin tanu sa Madinah nalagid nuto langwan tamaniran na ginataniran na sumiyong siran si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagigi yung dudu tiap pelesiran inung kiriran piutuliran susumpatiran si kutawud na sumiyong siran si kukaisay sa wallah Rabbul Alamin na sama niya sa katanong yun kaya kipsibutan tanong ko la ilaha illallah na upamakabenar sa tutul na bende ni pemakawalawato seragun ibarat yan na benar sa tutul aya kaya pa kau masih Islam na isa ko 12 na sama niya na peka 10 ragu peka sanggibu ragu eman to na 2012 upamakabenar Seko 12 century na yaman na niya na miyak kawalugat to sragu ni manto na mga Muslim ne absibut sa la ilaha illallah. Okay. Uwid. Na inuwaya gitu ba lalakbanu na langit. Kalangan din ay apeng niyan na yakap kagdaman yan na bidin na pakaligti. Pamanganin tanu ko wala so kalilintad na de kamay ilay tanud na gyang gaya berang-berang din na krimen adi manggula kriminal adi manggulaw la. Kilay tanu so mga kriminal gusto krimen adi rin ingulawlaan. Bedem pepakala away na mamang ni takwalla sa luwagan tanian na da kabatan kalilig ti adun pernah mga tawat yun ang mata niya ka didipen so kuan didipen so kekapir kapiriskian walla sa mala gitu adun pernah mga tawat pan pagisa bapakap kekapir ino ya na wallahu alam mga pagariya na kagigi na mga tawaya aging kaya titu maana la ilaha illallah na mapupuri pawiran kaguminiraw tan wala ilaha illallah nasi ibu sama segita na makaliw tano na ada la ilaha illallah gitu ibun talian upama ibun talian ibarat ay manang gap tirung na sulangwa na simbetanu sa sulde masjid na tiulabus tanu si ikwallah awai dat titu simbe na si ikwallah na mianam buyang tanu mianas biak tanu miamuasat tanu minay haji tanu tulabus alillahi subhanahu wa ta'ala makaliw tanu na didin maalin asyaki utuna lidiru nasionalista parti lidiru kibiil lidiru kampe lidiru berang-berang dina partidu owai lidir dinu berang-berang dina partidu ini mbelanu kapera rundun misu sompat sudinian di ka perintah owai na somyong upman sama segita la ilaha illallah na lumini upman na lidir upman ang kutwa berang-berang atagu tama adin owai kalangwan abitikan langwan abitikan langwan okay langwan pimbegu manusia okit pangungunutan wisikia na manusia na ayad na ngaran uto na tawud oy na gitu langwan na ay betaten gi aktual masuswa na langwan na simbetano spiritual na tiula bustano sa ikwallah oy
Gitu ba, sumiyun tanu sa masjida, la ilaha illallah, tolabus, ayabu simbuan tanu naswallah. Na luminiw tanu sa dalmayngad na detanu putulaso kisusumpat tanu si iko o pamakambawa taang kanu o pitilan na so tariti bagui guma o pitilan na danirun dang kaun gintasa so kapagintaw ka o pamaka nasionalista party ka na dang ka gintasa so kapagintaw ka ko nasionalista party ka lidir ka dun o nasionalista party na sumiyong ka sa masjid na teulabus ka manang kuta karawatib sa la ilaha illallah na makaliw ka man na supman su parintang ka na ayap man asisirungan ka naging kutwa parinta o tagut asuranga ula ilaha illallah. Laman ang kutwa kiptulad nuno mga pagarini mga ulama sa tauhid. Sama nung tuwat tigiran na ayabun talian na ayabu la ilaha illallah ka qualified na susama sigit. Na supman su kapagintong ka sa dalmayng na miyakaliw ka kula ilaha illallah. Na upamakamasya kita katiruang karo na ayabun talian. Na igira si ka sa masjid din ka diinggulalan sa mga simba na muunot ka ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makaliw ka sa masjid asip man ko social transaction na sisikap man ko Abu Jahal kakagya si ikaw unutan so parentang ka si isang kaya parenta o mga tawa penggawang-gawan si iku Abu Jahal na ako nakatimbula mga pagari na ayan na nausa giyong iya la ilaha illallah na miya tagu ko puso titu miya kasuldang kutwa di tirunang gaya mga pagaritan wa di manulun mga duat yakin kutwa katumangkad si wallah katumangkad yakin ko kalimat la ilaha illallah tigiran na ayak ko na katangkad giyong kana na yakin na ustwa sumiulad ko puso ng beloy so saugit-tugit sakro kabintang o manusia leo suldu masjid ng beloy sudi ka pagintaw ayabu makatatakson hukuman ayabu mibubudawn hukuman si sa sulda masjid agusi sa lewa masjid na su hukuman wallahu ta'ala away su Quran na ayabu pagiral ayabu di manggulawla si kulangwan taman apisi sukwa na kapagintaw na ayamin beloy ataksyan na su Quran su kitabu Allah Rabbul Alamin. Gitu ko ni mana ang kuta tigwalla. At tigya na wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Baad alawan, baad na makalawan sa kapya. Si iku wallahu ta'ala. Wa man ahsanu minallahi hukman. Baad na makalawan sa hukuman, kapya hukuman. Baad na makalawan si iku wallahu ta'ala. Sa kapya hukuman. Si ko pagtao an dudunang ko to katutumangkad likaw mi yuqinun si sang ko to mga tawa kitutumangkad ayako nando to ayako nando niyan na anday may laing ka aso mga tao na sakro kabintangiran sakro kabintang atigtano langon taman may tumala pon nakasakapanisig na taman sa presidente na ayami takso na hukuman ayami budawon ayami taks sang kutwa langon na penggelbakan ro na suhukuman wala, mana yan, na kitab wala, na gyutoy, kiyat kaila sang kutwa mga tao, na sisikiran suyakin. Niya tagukiran ang kuto, ama na katumang katsikula ilaha illallah. Okay. Ako na tulad na na may laing ka, so pisyo katawan, application of real Islamic way of life in all aspect of life. May laing ka so pisya katawan sakro kabintangyan na aya miiral aya pepelalaguy buntal kapagintaw niyan na suatigyan so titu buntal kay islami si isang kutwa sa gitu-gitian beloy so pisya katawan away beloy so pisya katawan na muslim ayat titu dinyan di ipagintaw na sa Quran agus susunnaw Nabi sallallahu alaihi wasallam away na ipangkat ka to na may laing ka giyong to kapakang gagayan establishment of true Islamic community may laing ka ang to kapakang gagayan o titu kapagingad kay islami aya pulkatanon na so Quran agususun na si isang kuto piti berangan na lipungan piti berangan na kapagingid pun nakaibarat sa tema na masjid isa ka agama tigtano kagiyutoy mga takstano
isa ka agama ay manane nagyong kutwa isa apuging dad na mas gitiran oy na may laing ka ang kutwa titu buntal akapuging akay islami ayal lakat niran na so Quran gusto sunna na sabu sa piakapian yan na ayakiran mapya na sa piakaratayan na ayakiran marata nagyuto itoos sa giyong kutwa manaw la ilaha illallah yakin ko la ilaha illallah na sumiul kiran oy napakapuro na kapmanuto nagyong kutwa tiga na establishment of genuine Islamic system of government o pamanang makambakan agyong kutwa titu genuine kenapa paltek titu Islamic system okit kay Islami kudiki di kang gira-gira ako kapuging kang gobyerno oy politically, economically, socially, and educationally. So political system. So di ka politika. So di ka paganad sa ilmu. So dito ba ka pagingid. So langwan taman na ayam beloy adi kang gira-gira sang kutwaingid. Genuine Islamic system of government. Titu din aya buntal ya nakapagintaw na lakatan sa Quran na sadinsan dudun na giyuti ipenggulalan sakiyaw sayaw ng Nabi sallallahu alaihi wasallam giyuti mana ang kutwa tigina wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun giyuti ko nituladan yan didun alawan wallahu ta'ala at titua mati hukuman untuli hukuman sisang kaya mga tao sisikiran suyakin la ilaha illallah away sama nuto na uding gamay lay su mga tao agye buntalian na dasiram pensampaian sang kutwa titua yakin la ilaha illallah sama niya may umangay orastan mga pagarya penalamatan na miskano sang kaya pamakin ganyor kami pangninta ko Allah Ta'ala ilahaman tanun yan sa minggulalan tanun sa Islam alagid nung kabaya wala kipunggulalan nun yang gaya management sa yang gaya station ap kesabapan sa ditanu di kapaka sisi nabuta wahada wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin